City of Colour huwa proġett tal-Valletta Cultural Agency li issa ilu għaddej ftit snin. Bażikament huwa proġett fejn kull ftit xhur tinħoloq installazzjoni artistika biex issebbaħ triq fil-Belt Valletta fin-naħa fuq tal-Belt Valletta li hija South Street. It-toroq tal-Belt qed jingħataw ħajja ġdida u qed jevolvu minn xahar għal ieħor b'installazzjonijiet artistiċi kkoordinati mill-Valletta Cultural Agency. Niltaqgħu mat-tim li qed jaħdem fuq l-installazzjoni ta' Lulju b'koordinazzjoni tal-Valletta Design Cluster. Din id-darba qed nagħmlu xi ħaġa li hija kemm xejn differenti. Xorta huwa proġett ta' installazzjoni artistika, imma minflok ħarġet sejħa biex nitolbu proposta mill-artisti, iddeċidejna li noħolqu proġett ta' ko-kreazzjoni fejn inġibu nies differenti jaħdmu flimkien u joħolqu xi ħaġa ġdida. F'dan il-proġett aħna flimkien mal-Valletta Design Cluster qegħdin noffru direzzjoni lil artisti u kreattivi differenti li qatt ma kellhom opportunità li attwalment jipproduċu jew jipproponu xi ħaġa bħala parti mill-arti pubblika u arti fil-spazji pubbliċi fosthom f'dan il-każ fil-Valletta. Allura aħna qegħdin noffru id-direzzjoni tagħna lil dawn l-artisti żgħażagħ biex actually jkollhom l-opportunità li jagħmlu waħda mill-arti tagħhom issir fil-verità. For me, the project is very delighting, and it shows the contribution of, it is like the members of the group creating this beautiful exhibition, but it's also about our individuals in the society, what we do or we contribute to in our work in Malta. And each of us is very unique in a colorful environment in here. This class is very interesting, the fact that we split our competencies in different groups. We have the designer, the multimedia, the operative, and also the organization. Esplorajna l-idea tal-kuluri, esplorajna l-idea ta' li nużaw il-rieħ li hemm ħafna huwa karatteristiku fit-toroq tal-Belt Valletta u ovvjament South Street mhijiex inqas. Allura rajna options differenti kif nistgħu nużaw ir-rieħ bħala vantaġġ tagħna u nikkreaw effetti interessanti speċjalment waqt il-ħin tal-ġurnata u anke waqt il-ħin ta' filgħaxija. Il-parteċipanti ħarġu anke b'idejat l-idea li forsi nisploraw razza aljena li qiegħda tiġi tgħix fil-Belt Valletta u flimkien man-nies tal-Belt Valletta u n-nies Maltin in ġenerali jkunu qegħdin jgħixu u jeżistu wkoll flimkien f'bilanċ ħelu. U naħseb iż-żewġ ideat ġew amalgamati li issa din l-installazzjoni li ser issir naħseb huwa bilanċ ħelu bejn dawn iż-żewġ ideat ta' kuluri u anke xi ħaġa li qiegħda ġejja minn din oħra ma fl-istess ħin hija friendly and it's very welcoming. Importanti li jkun hemm calls bħal dawn għax jagħti l-opportunità lill-artisti differenti li juru l-arti tagħhom. U mhux arti li tkun f'xi mużew biss, imma arti li hija kompletament miftuħa għall pubbliku. Din l-opportunità hija importanti ħafna għax qed inwasslu l-arti iktar viċin tal-pubbliku, il-pubbliku qed jifhem iżjed li l-arti hija xi ħaġa li ħadd taffettwa il-mod kif iħossu in everyday life. U grazzi għal dawn il-calls differenti li qed ikun hemm matul is-sena, naħseb hija opportunità aġġuntiva li qiegħda tagħti lill-artisti u dawk kollha li huma interessati f'dan ix-xogħol.